قضیه حقوق عدالت هلا عبوری داگل پرسیاری پرسیاری که پر افنان تری ونا نکاش کردن جکتاین بیشتر جکتاین چه به افنان ونا نکاش کردن یعنی افنانی ونا نکاش کردن دیدن سری دارن درجه رضا یکمین دا اما تجدید مسئله فی آزادی برز انجام مثلا هر اینجوری گه جبران نگویم یک اما ها بفکر يعني دما كم رو بحثا بپروسه بکن اصلا افنه ایرو يعني پلان سازی اکو هاتی بانگوازی اکو برس عبدالله اوج لانکری نوی جاره کریه برنامه خدا شما دوسیه حتی نهو ریبر آفو قصدیه بریه آشتیه پرسکریه که کرد چاره سر بکن 5 ساله تکوشینه که به همپا هات مشاندن دماغو با کره کردستان جمهوری نرخینه زمان کرد دهاتا انکار کردن چند کرد دهاتا انکار کردن ناسنامه کرد دهاتا انکار کردن گردای ویژی تکوشینه که برخدانه که آن تصفیه کردن 5 ساله قاد آزاد زندان ده دیستا به برخدانه بردوام کرد لی چه هد و آسته حیاکو یکی وکه باحچلیش برکارم زانین از سالانه باحچلی یعنی نیارتیا کرده کرده کراله بانگوازی یکی مثلا پرسو جلان بتنه مجلس ده باخرتنه اف گوتن نه حسانی که خود آوا کردن یعنی دخالا روزگاره بگیره دست یک روشلاتا ناوین ده شر و پفچون هی اصلا خطره اش بو ترکیه جدرکتی هوله باحچلی رو بکاره بیجتنه و که دولت بپارزتنه اف خطره سرویده رینشتو جبو دولت خواب بپارزتنه هنگه فکر و گمانه چه بی اف یکه یاد دویجی دوی من دوباره رو بگیتنه 5 ساله خباده که برخدانه که تکوشینه که پر ایران دیتنه مشت بدل پر گران هاتن داین لی رخستنا کرد گلی کرد تجاشون دا گفت نامد 26 ساله تجریده که پر گران امرالیه ده هاتا مشاندن هری داوی 4 سال بین قد هفیتن نت هاتا کرن برخدانا هری مازن برخدانا هری گرن ریبر کرد برس عبدالله öcalan امرالیه ده دا اف هنگه aslında tangav giren ku jibu ku gav ve avertin bangavazı hat giren. Disam rodukları bejitine girengiya ve Rusya'ya mesela bir Nevruz ede aslında gele Kürt bersava veda. Ya her çarparça Kürdistan'ı bigire, Türkiye bigire, hemu hatın tecrügiren. Hemu kadada yek denk bejitine jibu ku ev pevajut bej ve beçetine daxwaz efe anên serziman bi hezara bi milyona kes girêdayê Birêz Abdullah Öcalan sloganê xwe avêtin, duruşmeyê xwe avêtin. Aslında ev tê vê meniyê çi qazgel, çi qazsazî û dezgehê me ji bo aştiyê amade ne, dixwazin û heman demê de dixwazin civakeke yani demokratîk kelêbêtine avakirin. Divê em vê baş bizanin xete xalekê gelê girêng e. Birêz Abdullah Öcalan bangawazî kir PKK demik Kürt de bersavda û agirbez jî îlan kir. Ê ku heyana hû gav neavêtî devleta Türkiye'ye. Yani ji başûrê Kurdistanê bigire ji tevahî her çarparçe û em bêjîtine ê ku aştiyê bixwaze gelek bangawazî devleta Türk bikirtine. Yani gava dîtir gelek devleta Türk bav jitine ji bo ku ev pêvajû ser bikevitine ji bo vê xebatê xwe em berdewam bikin. Yani her kesekê bar dikevitine ser mir. Em bêjîtine wekî heftiye heft roj rojê 24 saeta gelek mirov di nava vê xebatê de bi. Taybetî wekî jin jî mirov dikare bêjîtine heştê adarê Newruz de jina aslında helbest xwe diyar kir.
çıka biji bangavaziya Brez Abdullah Öcalan xwedî derdkevin ji bo xebatê wê pêşengiyê bikine weke çawa tevahîl qada ve gotin pêşengiya ve Newrozê jî jina kir aslında sedemê wê jî bangavaziya Brez Abdullah Öcalan bû. Yani her kolaneke, her taxeke, her navçeyeke de jina agirên Newrozê yekemin em dikarî bêjidine vê xistin ji ber ku şer û pevçûna de qetlîama de herî bêhtir êşa mezin dîsa jin dikeşe nasnameya jin tê înkarkirine nasname gelek bir tê înkarkirine ji ber wê jî ji bo aşitiyê jî dîsa xebat û têkuşîna wê herî bêhtir em dikarî bêjidine jinê li ser milê xwe bigire heya îro çawek û têkuşîna wê kiriye ji îro pê de jî bike weke tevgera jin jî em dîsa dubare divê jî ji bo vê pêvajiyê 24 saetê xwe 7 rojê xwe em ê bidê xebata wê em vê hêviye ji tevahiyê ger dikîtine ji tevahî sazî û dezgehê xwe dikîtine bên xweş vedin. Gerek evet bu ve proseye Brez Öcalan bir nişandın destek şart bence Brez Öcalan bir askırın. Yani bitene yani bu fikrin onu peyvajı ki kadere gelek o diyardıkın peyvajı ki o meşilin Ali ki deste olan da herkes hele dikarın çapemeni dağıtın dikarın luvalatandırına hevitinin pek bilinliz sazın dezgin para hevitinin yani guftugon dikarın bir ruhu bükün lebes Brez Öcalan tane demak bu vezaret dade desturu da ev demir dikarın hevitin pek bilen nerinin yapabildiğine raya geçti ev raya kabul kırın Jüber verici destek azat kırına Brez Öcalan rakırına tehrik jübo ve prosese aşiti davete mezine. Hiç diyemerim dikaretine sıçta nikaş biten zarbon çava bir buherantın yani xebat çava te meşandı. Jübo fırsat davet edeceğim yani CHP yani MHP ben onu karet. Elbet MHP partiye ki nijantperest de lebes CHP ciheman demedeji yani jibo kurda evkas yani rapordu ki ne baş destekliyor. Le ev dupazın ev bangavazı da Brez Öcalan tiştek besinde. Dibe evde va buharandı ne yani siyasete Türkiye gibi gerek bir buharandı. Ev partiyenin nezikatiye van lehember kurda gibi buharandı. Em hadu pazın ev partiye tamamen bir çaresel kırına yani çaresel kırına keşeye kurdada fabugar. Hele müjaranda merud kara bir CHP'li bir cemhef nikaş bir yani pişkiri bir de hem işte müjarın İstanbul'da da bu yer İstanbul'da Davide İmamoğlu'da em duvara mepişkiri da Jüber ve ember revşeti zanım yani kaymavetin revşeti çavaya medizanım Jüber ve Livanra pişkiri da lebes evne nayavate bu em aligiri CHP'nin yani em aligiri AKP ve MHP'nin Dem Parti bir kataki seyemin kataki be ali demişine Ligor yani hedefte Dem Parti siyaset akva Ligor bercevendiğin kurda, Ligor bercevendiğin gelan, Ligor bercevendiğin jinan uçvan adı meşine. Emnabıl Aligiri var. Ev tenejbu Aligirin gelen kanın Aligiri cuvakenin. Sevda ve tevahi Brezdali Selavikim ve gotubeji jibonama gelek kringe sebeba ziyaret amer bu gotubeji da gerçekten bir prosesa peşketiye bravara femkirin o ve femkirin ega çava emciye xubire o çava em dişkiri bidin hem de gotun yok hem de nefis yok hem de pratik yok çava em dişkiri bidin jibona ve mühime ev jime çok az verem bidin femkirin o unji serve kanun behava çıbıkın çünkü pevendiya me behevra heye pevendiya me heye ku ve prose bir gece armanca ve
yani pevindiya başvura Kurdistan'ı ev gelek bendaverin. Çünkü jibona ve prose bir genci Armanca ve lazım bu çar perçe Kurdistan ve yektiye da hadi der bikeme. Çünkü pıskereka Kurd, keşaya Kurd, Kurdistan'a bakur çareser be ve bandora çar parça Kurdistan'ı bike ve bandora rojilata nabim bike jibona ve pevindiya gringiya ve gelek zedeye. Yani ez dise fırsa ezeci bersiz bidim. Yani iro yek jibonaçı ve 27 Sıbat'ı da ve Bangavazi hat kirin ser kijan esasa. Tene 27 Sıbat'ı merunukane evker işte yeki codbehe da Devlet Bahçeli ile meclise hat destühe reji de partikir. O ki yani hani merhaba kir. O ki em duhazı ve fiskireki çareser bakın. Çima Devlet Bahçeli ve Gav Abid lazım ki biya serida fikir. Yek hevala jihani zaman ve sağlana gelle kurt berfat eder. Raperina 7 sali u tekoşunu bedela 5 sali devleta Türkiye mecburi çareseriye kiriye. Adliyevi ve rojilata nabin da nu bedel rojilata nabin xezkirine da gelle kurt çar perçe Kurdistan'ı da sayet tekoşina fe iro aktöre serekene. Hem hela siyasi da, hem hela civaki da, hem hela pergal belikirine da. Jibona ve nu bedel rojilata nabin xezkirine da gelle kurt aktöre serekene beri yani çend sal beri ser düşmanatiya Kurdan aslında dahatın hep leveli ana ve jibona ki be dost Kurdan avkas berjevendi yapa evvel rojlat anabinda pek bine. Sebaba diyemin ki ev hukuku devleta Türkiye dit ki çünkü ban denge ayağında İro Revşa Suriye, İro Revşa Irak'ı, İro Revşa Rojlata Nabin İran bana da Revşa Türkiye'yi nav hatere daye. İşte 2015 bir da politikaya devleta Türkiye hembere tasfiye kırna gelle kur devleta Türkiye hani per ali gengeşi jiyan kiren. Yani İro devleta Türkiye hem hela abori da hem hela civaki da hem hela siyasi da gengeşiye per ali jiyan dike o ve gengeşiye da derketin ve kurdan ra dost bu yine ve devlet femki. Tişteki dinci 2013-2015 mejiyan kir 2013-2015 da hükümet faz tiskereka keşeya Kurd çareser bike u gavabet lebele ve cari devlet gavabet. Devlet Bahçeli sernavi iktidarını, sernavi devleti gavabece le Türkiye. Jibonaçı çünkü dibine bu hatereya, gengeşiya, rojilata nabi evi gengeşiya Türkiye'ji bir genci kaşkı ternav şer. Ve dibine çünkü MHP, Devlet Bahçeli, Nijalperest o zayet ve Nijalperestiya ve ser Türkiye yani gele Türk ve Paris'e, ser Nijalperesti ve Paris'e ve fıkravi viyaye. Jibona ve evkavi devlet avka, devleti parastına, Jibona ve cari ve deste evki, deste Devlet Bahçeli hatırlatın ve meseleye de Devlet Bahçeli çok az tuhazet devleti bir Paris'e o iskereka Kurd Reo Revazı Demokrasi çareser bike ev kazı tuhazet tasfiyeci tekvine. Tişteki dinci iktidarcı yani AKP hükümetici ve hele da mina Devlet Bahçeli nafıkri. Ev ve mesele duhaze jibona berjevendiye oha berdevam bike duhaze evke. Çünkü roja evda hevala jihani zaman
ve pevajoye ve bankavaziye jibona cara siyemin Erdoğan ve Sevrokomere Türkiye duhaze karbine. Duhaze iktidara ve partiye ve hizbe ve car bike iktidara Türkiye duhaze ve evte jibona ve mecilbuyin pektine, şerre taybet pektine, hişmendi duhaze tevlihe bike vana pektine o be mecilbuyin era gavi şember nabeje. Jibona ve lazım ki em sebeba ve deme yani ve proseri yani Bangavaziye Brez Öcalan Pekani Brez Öcalan Revşa Rojilata Nabit Revşa Türkiye din ve Revşe'da fırsattaki ketiye deskurdan ve fırsat lazım ki em ve fırsatı tişteki mayinde pek binin em karbinin ulodu fikre u ve Bangavaziye'deki devlet ya iktidarsi ve fırsatı tuhazet ve iktidar akıra tacidar bike. Jibona ve rolü misyon dike ve ser bilemet tebahi em dibejit u pevindiyeme ve hem udura hene lazım ki em ve o mesela okey yani mesela yani İro devlet Türkiye ya da iktidar erişkirin pırshebu jibona işte CHP İro eriş tekirin şaredari ve desteserkirin şaredari desteserkirin mina rejim ekilli Türkiye'de karani ve rejim seridallı secara İran'dan Kurdan şaredari Kurdan şaredari dem parti hatın desteserkirin ve vakti medugot ki İro eğer Ahmet deskeftiği Ahmet ya da şaredari Ahmet'te da Türkiye'deki kadar mehine sübe evi hela Türkiye'ci ve rejimi evi ruhumine İro ev tejiyan kirin. Jibona ve emzanın politikaya kayyumi ve iktidar mina rejime ki tefasını vere karani. Jibona ve em ve erişa hembere CHP aslında mina erişa ve gengeşi ve proseji emdibinin. Çıma çünkü hem duhaze rejima kayyumi berdevam bike temahi Türkiye bela bike u demokrasi bin pel bike buna iktidara var hem jî servi aslında peyam edide me. Çıma peyam edide me? Hem 2019'dan da hem 2023'dan da şaredari anda me jibona demokratika Türkiye me stratejiye ki karani ve stratejiye da me ittifak pekani. Duhaze van ittifaka bela bike. Betene behele ve pevajoya aşitiyu demokrasiya civaki rexizbuyine da betene behele u mecburiye xo bike gora bercevendiye xo ve berdevam bike. Jibona ve erişa embere CHP da mina ilkesel hembere bir politika dibine çünkü politika mina rejime kayyume tekarani. Jibona ve em ve noktedane. Ama em nabın şirike CHP. Em hatta siyemin demeşini. Kijan yani Türkiye'de sistema netev devlet sistema nijalperesti sistema yek oli yek baveri Kovera Cumhuriyeti avakırne da pekatiye. Kijan parti iktidar ve o parti hemen de bir aynı politikaya da meşine. Jibona hem de mecib ki lazım ki sistem ve guerandır. Hem beri ve gotunamena sistem ve guerandır ya da em mina ilkesel hem beri erişa disekinin o gotun evhada biya her tüm pek dinin, debejin yani.
دیارە ئەمڕۆ ئێمە لە شاری سلێمانی ئامادەی کۆبنەوەیکی ڕاوێژکارین لەگەڵ شاندی دەمپارتی و دەبەبا کە بۆ جاری دووەم سەردانی باشووری کوردستانەکەن و ئاگاداریشین کە لە ماوەی ڕابردوودا سەردانی شارەکانی هەولێر و سلێمانیان کردووە لەگەڵ پارت و سەرکردە سیاسیەکانی باشووری کوردستان کۆبوونەتەوە دیارە هاتنی ئەو شاندا بۆ کاتی ئێستایان بڵێن بۆ قۆناغی ئێستا کە ئێستا ئێمە بە قۆناغێکی گرنگ و هەستیاردا تێپەڕین لەسەر مەسەلەی پرسی کورد بە شێوەیەکی گشتی ئەویش کە پرۆسەی ئاشتیە کە ئێستا بوونی هەیە لە گۆڕەپانی سیاسیداوە باسوخواسێکی جیهانی و ئیقلیمی لە کاتی ئێستادا هاتنی ئەو شاندا بۆ زیاتر بەرچاوڕوونیە و زیاتر ئاگادارکردنەوەی خەڵکی باشووری کوردستانە لەسەر دوایین پەرەسەندنەکانی و چوونە پێشەوەی قۆناغی پرۆسەی ئاشتی و تا ئێستا بەکوێ گەیشتەوە ئایا تێڕوانین و ئایا تێڕوانینی خەڵکی باشووری کوردستانیان نخبەی ڕۆشنبیرانی باشووری کوردستان بۆ ئەو پرسە چۆنە ئەوەی کە من لە دانیشتنەکە تا ئێستا ئامادە بووم زۆر جێگای دڵخۆش و داوایان لە ڕۆشنبیرانی ژاری سلێمانی کرد بە شێوەیەکی گشتگیرتر زیاتر ئاگاداری ڕۆژەکە ببن و زیاتر ئاگاداری هەنگاوەکانی پرۆسەی ئاشتی بن ئێمە ئەزانین ئێستا بۆ کورد قۆناغێکیان بڵێم هەڵێکی زێڕین هاتۆتە پێشەوە ویش کە پرۆسەی ئاشتیە لە باکووری کوردستان و ئێمە لە ماوەی ڕابردوو بینیمان لە ڕۆژ ئاوای کوردستان چیڕوەداوە لە باکووری کوردستان کە ئاهەنگی نەورۆز تێیدا چەندین پەیامی جۆرا و جۆری تێدا خوێندرایەوە هەموو سەرکردە سیاسیەکان پێمانەڵێ ئەم قۆناغا هەلێکی زێڕینە بۆ کورد هاتۆتە پێش من پێم وایە ئەتوانی ناوی لێ بنێن قۆناغێکی سەدەیە کە بۆ کورد هەڵکەوتووە کە تێدا تەبایی و یەکدەنجی و یەکریزی و کۆدەنجێکی گشتی هەبیتن لەسەر مەسەلەی پرۆسەی ئاشتی و کورد بگاتە ئەو ئامانجەی کە سەدان ساڵە بۆی تێدەکۆشە باکووری کوردستان بەشە هەرە گرنگەکەی هەر چوار پارچەی کوردستانە ئێمە پێمان وایە وەکو کورد ئەگەر پرۆسەی ئاشتی لە باکووری کوردستان سەر بگرێ پێمان وایە ئێمە ئەگەینە ئەو سەقامگیرەیان ئەو دەرفەتە زێڕینێ کە دەمێکە خەباتی بۆ ئەکرێتە ئەوەی کە زۆر مای دڵخۆشی بوو لە کاتی گفتوگۆ یان قسەکردنی شاندەکە ئەوە بوو کە باسییان لە ئامادەی ژن کرد کە چۆن پێشنگایەتیان کردووە چۆن لە تەنانەت لە شەقام و کۆڵانەکانی باکووری کوردستان ئاگری نەورۆزیان کردوێتەوە پێشنگایەتی جێڕانی ئەو ئاهەنگیان کردیان لێرە ژن کەواتە ئامادەیەکی بەهێزی هەبوو ئامادەیەکی تەواوی هەبووە لە پرۆسەکەدا و من پێم وایە هەر کاتێک لە هەر کۆمەڵگایەکدا ژن بتوانێتن ببێتە پێشنگ بینیمان لە ڕۆژ ئاوا شەروانان چەند ساڵە خەباتی گەریلاکانە بینین لە شەغدەکەواتە ژن هەم لە خەباتی چەکداری هەم لە گۆڕەپانی سیاسیدا بوونێکی زۆر گرنگ و بوونێکی بەهێزی هەبووە و ئێمە لە باشووری کوردستان من پێم وایە تا ڕێژەیەکی ئەگەر کەمیش بێ بەداخەوە کە زۆر جاروەیە ژن لە باشووری کوردستان خۆی لە ئەو بوارانەدا نادۆزیتەوە کە بێتن زیاتر قسە لەسەر مەسەلەی سیاست و لەسەر ئەوانە بکە ئێمە هیوادارین بتوانین لەگەڵ ئەواندا دانیشتنی بەرهەمدار بکەین و سوود وەربگرین لە ئەزمموی ئەوان و ئەوەی کە زۆر دڵخۆشی ئێمەی ژنە من وەکو خۆمەگەر باسی خۆم کەم هەمیشە دڵخۆش بم بۆی کە شاندەکەی ئیمرالی ژمارەیەک ژنی تێدا بوو کەواتە ژن لە بڕیارە سیاسیەکاندا لە گۆڕەپانی سیاسەتدا بوونی هەیە لەوێ هیوادارم ئێمەش بتوانین لە باشووری کوردستان پاڵپشتی پشتیوانی ئەوان بین.